untuk tanah Blok Ransagali, warga besar Bapak Haji Darman, Ibu Haji Duryati keluarga yang punya hazard, target termuda New Andi Putra 2, Mama Nelly Wong Kamplok, Agung Hanura Gatul Simbe Wilayah, Mimi Dedi majikan Bos Sepat, yang punya Tegal, duka berat teman, gue rasa demen, digawe larang, nyangga cinta rusak di akhir cerita. Pengen ngomong temen, dia ninggalakeun sulayat cinta, demi harta buang atine kita, buka berat teman. Spesial juga buat keluarga besar Bapak Haji Darman, Ibu Haji Duryati keluarga, Mimi Dedi Bos Sepat majikan, Mimi Dedi, Bunda Nisa, Mama Bumi Kartawi Bos Bebek, Mama Nelly Wong Kamplok, Lura Gatul juga ya. Kakang sing dituduh, senok sing selingkuh, digawe wirang pinter ngubah orang, demi harta buyar. Kan Lura Gatul, Mama Nelly Wong Kamplok, kakang sing berjuang, unganyar sing menang, tawa minggunya si badan bisa apa, wong sumene sabar di mane bae. Pengen ngomong demen, dia ninggalakeun sulayat cinta, demi harta buang atine kita, duka berat teman. Jalan, hey, wong tuk dana, Blok Ransagali semuanya. Spesial buat Lura Gatul, bareng Mimi Dedi majikan Bos Sepat, kangge Mama Nelly Wong Kamplok, kakang sing dituduh, senok sing selingkuh, bos muda sayang, bos muda paling memang, demi wong anyar tingkatkan cinta buyar. Bos muda, terima kasih banyak, bareng Mama Nelly Wong Kamplok, bos muda. Kakang sing berjuang, bunganya sing tenang, kalah minggunya si badan bisa apa, wong semene sabar di mane bae. Pengen ngomong demen, dia ninggalakeun sulayat cinta, demi harta buang atine kita, duka berat teman. Angge majikan tua Abang Haji Darman, Ibu Haji Kuryani, ya, bareng majikan muda Bapak Hamid, Dede Nuriba, Dede Bulan, anak Afnan, kakang si
senok sing selingkuh digawe wirang pinter ngubah omongan demi wong anyar tingkah kang cintane buyar. Hey, bos muda bareng Bang Wedeli wong kampung. Kakang sing berjuang wong anyar sing menang kalah minggunya si badan bisa apa wong semene sabar rimane bae luka berat teman duwe rasa demen digawe lara tangga cinta rusak ning akhir cerita.